Kanhun Menteri Jang Sarkar Pereng kepala khid daw Menteri Rang Badu Narendra Modi. Kalau menjur ban ai ka jing yarap ka jakot ka khia ya barok kena Shaneng jangkari India ke beladon nya Snem ka arta Shaneng. Kataru ka jing ai kalong kham dapat ya ka kamai ka ji ka jongki makan ka jing ai kalong hapok ka skim ka bela ai kerteng Anjuman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ABPMJAY. Kajing temu kalong mat ai jing ya kemba 0.1 klor kilong yeng bat 1 klor ki Tymmen. Kenyo yai nama ka health insurance scheme ka basanlak tengka kat kum kalong yeng. Dagan ni kajing bujur baro ki Tymmen ki belada nyefo Snem Shaneng sam dapat ya ka jinglong ya ka yo ka kot bat ka emang salang kenyo kajing metoy lemba jokan di ka scheme. Ke Tymmen ki badi yo ya ka kajing metoy kenyo ya ka wi ka kat ka bathamai. Hapo jong ka ABPMJAY. Ki Tymmen ki belada nyefo Snem ki badi ni kalong yeng ki belada lupa ke ABPMJAY kenyo saka top up kad ke bahadu sanlak Snem nak kamta jongki. Barok kita teman kembali ke dohanen kini ya jarak ke sanlak Snem kad kum gelong yeng ABPMJY ke diga health insurance scheme ke hetam ka partai ke ajingrap ya ka ka khia ya ka wi gelong yeng ke ban ki long kemien ki long kapa ke bala palat nyefo Snem ka arta.